etindzabeni kulenzambama kanzi nalamuhla nitanato qathatha emkhulukhaya wetindzaba te-SABC eJozi nati lethamba yembili. The alliance is not going to die. All of us as leaders of the various components of the alliance, we've committed ourselves to renewal. Mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi budlelwane emkhathini we-ANC netinhlangano temadlelandzawonye lekuyi-South African Communist Party neCOSATU busaqinile futhi tebabhidlika. The circumstances of confrontation, pulling a trigger towards the police is circumstances which are unfortunate, which were really discouraging. Mvunankulu waKwaZulu Natal Thami Nduli sewukhute takhamuti talesifundza ukuthi uma tifunwa ngemaphoyisa titinikele kute titewugwema kudutshulwa tife. Mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi budlelwane emkhathini we-ANC netinhlangano temadlelandzawonye lekuyi-South African Communist Party neCOSATU busaqinile futhi tebabhidlika. Ramaphosa bekakhuluma nebetindzaba esigodini sasephela eNorth West kulandzela imibuto ngesinqumo se-SACP sekungenela lukhetfo lolutako lwabohulumende basemakhaya itimele. We-ANC Cyril Ramaphosa uthi ingxenye yehlelo lekuvuselela kabusha leli qembu ifake ekhathi kwakha ubudlelwano lobuqinile nemaqembu alo emadlelandzawonye. Kanti uphindze wathi i-ANC iyasemukela futhi iyasihlonipha isinqumo se-SACP sekungenela lukhetfo itimele eminyakeni lodako. The alliance is not going to die. All of us as leaders of the various components of the alliance, we've committed ourselves to renewal. Renewal not only of our individual organizations, but of the alliance as a whole. And we've committed ourselves to continuing to unify the alliance. Kusenjalo, tikhulu talenhlangano nato tiphume ngetinkani tihambela abalandzeli bayo. This is a year of doing things differently. This is what the NEC has resolved over the last days when we've been here, and our NEC, the president will pronounce. Things must change. Action must be what drives us, and most importantly, for the good of the people of South Africa than for the good of ANC members. Leli qembu lihlanganisa iminyaka lelikhulu nelishumi nakune. Kanzi umcimbi wekubungata leminyaka utawuba ngemgcibelo esigodini Moruleng edvute nase-Sun City eRustenburg. Bahlati betepolitiki banemibono leyahlukene mayelana nekuthi buholi be-ANC bungatfola labanye bantfu labangaphandle kulenhlangano ukuthi babe ngulabo labatawungenela tikhundla tekuba bosodolobha. Loku kwenteka nje lenhlangano ibuke ngalabovu lolukhetfo lwalonyaka. Lenhlangano itawubeke ijabulele iminyaka lelikhulu nelishumi nakunye letaba khona eNorth West kulempelasonto. Kanti itawuphindze inikete ngetinhlelo tayo telukhetfo. I-ANC ke ibukene nemcasa njengobe i-SACP itawube ingenela lolukhetfo labo hulumende basemakhaya itimele. Lo mnyaka ubaluleke kakhulu kutela ukhetho na ku-ANC ngalokunjalo njengoba lenhlangano ibuka emva kusukela yabakhona kuleminyaka lengu-114 kanzi yophindze isebenzise lithuba kusukumisa umkhankaso welukhetho wayo. Lenhlangano itawubalula tinhlelo tayo telukhetho letibuke kwetfula kwetidzingo ncanti kuthuthukisa teboholi kutiphendvulela kanye nekutiphatsa letifaka ekhatsi siphakamiso sekuthi lenhlangano ingabuki nje emalunga ayo kuphela kumele angene etikhundleni kubohulumende basemakhaya. Kanzi lomunye umhlati wetepolitiki wethemba ukuthi lokhu angeke kwehle kahle kumalunga e-ANC. Uthi emagatsha alenhlangano kumele aludzingitse kabanje loludzaba atfole umhlahlandlela ngalo. I don't think it would be wise to pull out someone and then plug in a person who don't stay in that particular locality. Kanzi ngakulokunye lomunye umhlati wetepolitiki njengalwati levindo ubona kwangathi lokhu kungayisebenzile ANC uma kubuya eludzabeni lwekuphakelwa kwetidzingo ncanti. Another area in my view that the ANC has to look at, which is what other parties are doing, is to go beyond the membership. There are people who have the capacity to make an even much bigger impact. Ndo uphinze wakhulumisa loludzaba lwe-SACP lwesinqumo sayo sekungena lukhetho itimele ingasebenzisani ne-ANC. The first implications would be that the strategy of the SACP
moving towards the elections should be to ensure that they remove the ANC out of power, because that is what they intend to. Kusenjalo mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi abemetele ukuthi umasipala labangaphansi kwalenhlangano basebenza njani. Njengoba i-ANC ihlanganisa iminyaka lelikhulu nelishumi nakune lamuhla, seyiveleke ise Northwest lapho ihambele tinzawo letahlukahlukene kubuka lokungakendeki kahle nalokuhambe kahle. Leli qembu liholwa ngumholi walo lophindze abe ngumengameli wakuleli Cyril Ramaphosa, kanti liphindze layobeka timbali ethuneni lalobeka sishoshovu seTembusave Moses Kotane. Kubuka ke kabandi January 8 statement ye-ANC etindlini tekusakata sinemhleli wetindzaba tepolitiki SABC Mzwandile Mbeje. Asikubingelele mhleli etindzabeni kulenzambama. Sibonge sibingelele nakubabukeli. Mhleli ungasichazela nje kabandi ukuthi imxokwa ngani ekusimameni kwe-ANC i-January 8 statement. Uzokhumbula ukuthi i-January 8 statement usuku lapho i-ANC ibungaza ukuzalwa kwayo yazalwa nge-8 January 1912 njalo ke nje wonke umnyaka baya ke belibunguze lolu suku, kodwa ke inhloso yokulibungaza ukuthi suke benza umkhombandlela ukuthi njengoba beqala unyaka nje iziphi izinto abafuna ukuzenza bezifeze, ikakhulukazi ke manje ngoba sebehulumeni baya besebenzise leli thuba lokuthi njengoba siqala unyaka sifisa ukuhlosa lokhu sifeze lokhu senze nalokhu. Ingakho ke njalo nje uma ngabe unyaka uqala kuba naleyo nto ke so bazolibungaza, kodwa ke hayi ukubungaza kuphela ukuzositshela ukuthi bahlose ukuthi benzeni ezweni. Kusukela ke ithethe tinzambo tebuholi i-ANC kuvele kwanza kweselakala kwemisebenzi, kwanza inhlupheko, kwavalwa tinkampani, kanti futhi ke naleto tahulumende tiyaqhuda takhiwo ncandi nato atinakekelwa. Ingabe ke ike itiphe yini isikhathi sekubuketa lesimo yetame kwenta kangcono lenhlangano? Into ebaluleke kakhulu mhlambe uzozwa nje njengoba sikhuluma ngisho nanomongameli wayo njengoba engena umnyango nomnyango umuzi nomuzi ukuzonqenqa abantu ukuthi ke bebe ingxenye yembungazo eyangomgqibelo, futhi ke ezosho ukuthi njengoba kulonyaka unyaka obalekile kuzoba unyaka wokhetho yini abazoyenza kangcono. Uma ngabe sikimhloma imibuzo ukuthi ngoba kuningi ngempela okuyizinto ezingalungile esicabanga ukuthi ngabe iqembu elaliphethe kufanele ngabe lazilungisa, uthi ke ngokusho kwakhe njengoba bezothula ke lo somqulu uzokwazi ukuthi ubheke kuzo zonke lezi zinto eziyinkinga nanokubheka ukuthi maphuthamani abawenzile kule minyaka edlule ukuze phela beqale ukulungisa lezi zinto ke ababhekene nazo, njengoba usushilo ukuthi izinga lemisebenzi lehlile ngisho nokuletha kwezinsiza kubantu ukwehlile. Yini okufanele bayenze ukuze beguqule lokhu ke utheke bazosebenzisa ke leli thuba ikakhulukazi ngoba phela ke siya ukhetho lomasipala. Ukhetho lomasipala ke yilo kanye oluthinta izinto ezithinta abantu, kodwa ke siyobona lokho masekwenzeka. Mhleli ngekubuka kwakho lutapha ngomcansa lowenyukela kangakanani ukhetho labohulumende basemakhaya lolitako njengoba ke kulindeleke ukuthi i-ANC isukumise umkhankaso wayo kule January 8 statement yalonyaka? Nakuba ingeke imemezela umkhankaso wayo ku January 8, kodwa ke sizoba nomqondo ukuthi yini abazofuna ukugxila kuyo. Mhlambe ke uzokhumbula ukuthi kuvele i-ANC ngonyaka lo owedlule 2024 sibonile ingenela ukhetho yehla kakhulu ngokwezinambolo. Lokho ke ngempela okuyivusile emaqandeni ngokusho kwabo. Silindele ukuthi ke mase bekhankasela ukhetho lomasipala benze mhlawumbe ukuhlule kunalokho abakwenza, ngoba abantu baseningizimu Afrika sebekhomisile ukuthi uma izinsiza bengazilethi abanandaba bayakwazi ukuthi ke beyishiye bengayivoteli ke. Lokhu ke kuzobaleka ke mangabe ke umkhankaso isimemezela umkhankaso ukuthi ke yini abazozenza zehluke nokuthi ke bengaphindi iphutha elifana naleli elenze ukuthi begcina ke behla ngezinombolo ku 2024. Mhleli sibonga kakhulu isikhathi sakho. Sibonge nababukeli. Umzwandile Mbeje, umhleli wetindzaba tepolitiki khona la ekhaya SABC. Kanti ke ivele enkantolo yamanje eBoyzini seJozi indvodza leneminyaka lengama-47 lebukene nemacala ekwephula umthetho wekungena kuleli. Lokhulumela eMahawks uthi ke kusengakangedwa nalamanye emacala. Uthi ke licala lekushushumbiswa kwebantfu lisengakafakwa kwanyalo njengoba ke kusaqhubeka luphenyo. Lokhu kulandzela kuhlengwa kwebafana laba-12 ngalesikhathi kwentiwa umsebenzi lochumana nekuthunjwa kwebantfu. Kukholelwa ekutheni labafana bavela emaveni angaphandle basemkhathini kweminyaka leli-11 kuya e-10 ngebudzala, kanti basetawuhlolelwa tempilo.
We also had a challenge of being able to speak to them because they needed an interpreter. So interpreters, medical examiners, people from social development, we are all a multidisciplinary group who are trying to ascertain as to where in Mountbatten these kids came from, how did they come into South Africa to begin with. Loweletopia uboshwe kulandzela kutfolakala kwebafana labatfolakale balishumi nakubili eMalberton eJozi ekucaleni kwaleli viki. Lelicala lakhe lihlehliselwe kusasa kwendela ukuthi kutfolakale umhumushi welulwimi lwe-Amharic. Umsolwa ubike ukuthi sewuhleli kuleli iminyaka lenge-21 utshele inkantolo nakavela kwekucala ukuthi akasati Singisi nobe lolunye lulwimi lwakuleli. Emacala akhe kwanyala kafaki ekhatsi kutfumba abantu. Those charges of human trafficking have been put on the back burner because for one to be charged with human trafficking, there has to be certain reasons why we do that, and that require a rather lengthy investigation that will assist us. Luphenyo liyachubeka. Amaphoyisa adubule abulala basolwa labasihlanu eBesta eNanda enyakatho yaseThekwini. Lesigameko silandzela lesinye lelapho umsebenzi wemaphoyisa eAmont lekhona eNanda nayo ke ugcine ngekudubuleka kushone umsolwa munye itolo. Kanti lokhulumela emaphoyisa KwaZulu-Natal Colonel Robert Nechunda uthi ke kwanyalo bathole tibhamu letine. Imaphoyisa athi labasolwa bebathungathelwa kubanzakanyeka emacaleni ekubulala, kwetama kubulala nekubamba inkunzi bahlomile. Ngekusho kwemaphoyisa kukholelwa ekutheni lelicembu lisebentela eNanda, Phoenix nakuletinye tindzawo letidvute naleti lihlukubeta imimango yakuletindzawo. We received information about their whereabouts and we acted on the information. When we arrived here at the crime scene where they were hiding, we announced our presence. They opened fire towards the police, and at that point it becomes a matter of life and death. So police had to retaliate to save themselves. Ganzike tinini talabadujuliwe tiphawule ngalendlela. Ayengiphathanga kahle neze ngoba uba omncane ngiya aboma yaseswami ngiya garanta ukuthi ayikho into embi abeyenza. Ungabuza ngisho emphakathini uKhalose kade ethandwa iwona wonke umuntu nje. Mvunankulu walesifundza Thami Ntuli uncusa tigebengu ukuthi titinikele natilwa nemaphoyisa kugwema tigameko letifana naleti njengobe tiphetha ngekufa. We do not want anyone to die in the province of KwaZulu-Natal, but the circumstances of confrontation, pulling a trigger towards the police is circumstances which are unfortunate, which were really discouraging. Mvunankulu ugcizelele ukuthi uhulumende walesifundza akafuni kulahlekelwa timpilo tebantfu. Kuletinye umasibiya ititolo. Takhamuti tase ekulindeni idvute nenhlazatshe eMpumalanga tinxusa uhulumende ukuthi atakhele libhuloho lelisha kwatise tiyanza tigameko tekumita kwebantu kulendzawo. Asikwemukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza kungena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi. Takhamuti tase ekulindeni idvute nenhlazatshe eMpumalanga tinxusa uhulumende ukuthi atakhele libhuloho lelisha kwatise tiyanza tigameko tekumita kwebantfu kulendzawo. Lokhu kulandzela ukuthi kumite indvodza leneminyaka lenge-27 ngalesikhathi yetamakuwela lelibhuloho. Besicela ukuthi basivulele kwakheke ibridge eli-right singumphakathi khonakala ukuthi kwenzakale ukuya phambili. Le bridge leli nasecaleni sike sakhuluma ngalo ukuthi laba libeke khona likabi lo mfula uhlangana la njengoba hlangana la like la limala and then namanje sekuphinzeka kunaloko ngoba sabatshela nabalungisa ukuthi abalishiftele ndasi sibalekela lesimo lesi. Singumndeni kaMathonsi sijabulile kakhulu ngokutholakala kwemtimba wemshana wami lana lo lahleke ngeti1 ngeti1 so besolo simfuna ngiphinze ngibonge kakhulu emphakathini wonke lo sincedzile ukuthi usifunise size simthole.
Inhlanganisela yetinyonyane, tinhlangano tetepolitiki naleto temphakatsi betipikisha emahhovisini elinxusa lelemelika kuleli ePitoli lamuhla. Tithi tilwa naloku letikubita ngekungenelela kwembutfo wetembi welemelika kule Venezuela lapho ufike wathatha khona ngendluzula mengameli walelave Nicolas Maduro nemkakhe Cilia Flores. Inhlangano ye-South African Latin America Association ithi lo mbhikisho uhlose kwekhuta lemelika nemitsetfo yalo yemave mhlaba. Tinqumo-ke tayo nekuthi kukhona lekumele kushintshe kubuseni umhlaba kwelemelika. Lemelika lisengakayiloboli lendzaba. Firstly, we are in condemnation of the violation of sovereignty of Venezuela, the attacks and the bombing of Venezuela over the weekend, as well as the kidnapping of President Nicolas Maduro and his wife. Secondly, we are in protest against the flagrant violation of international law as well as various precepts of the United Nations and various other international instruments and institutions. Sikubutile mbukeli ukuthi ngabe kuqhamukela kwaleli etindzabeni tekuhishana kwemave emhlaba ikakhulukati letfaka lemelika akutibeki yini takhamuti takuleli engotini. Umbono wakho uyalandzela. Impela senginokuqaphela ukuthi uma ngabe amazwe ngaphandle ngaboni ngasolinye iningizimu Afrika iyathanda ukungenelela ofishi lokho ngelilanga kuyosiqhatha kubeka izwe lethu engcupheni nasengozini. Ngicabanga ukuthi kuhamba kwesikhathi kungahle kube inkinga ngoba ubudlelwane phakathi kweSouth Africa neMelika bumunye. Ukungenelela kwakamongameli endabeni yeAmerica kusifaka engozini enkulu sibahlali ngoba khona nje uTrump vele akayifuni iSouth Africa. Mina ngokubona kwami South Africa ngalogcungela endabeni ezingasifuni iyasifaka nje inkingeni kakhulu phela thina sinenkinga ezethu ezisirious eSouth Africa ezimhlulayo umangameli wethu ukuthi ayisolve. Ngokubuka kwami thina njengezakhamizi zala eNingizimu Afrika sizothinteka kakhulu futhi sizophazamiseka. Uzokhumbula phela ukuthi thina njengeSouth Africa sincike kakhulu kwamanye amazwe kulamazwe angaphesheya kanti kubalekile nathi ukuthi ezinye zezinto engathi besingazenzela singancike kakhulu kulamazwe angaphesheya. In South Africa we don't have to get involved because we've got a lot to deal with at the moment as a country. USA, I think we should just stay out of it ngoba sinenkinga nje nangemilitary yethu abangathi bayeza la imilitary yethu mabhena athakazingini soyenzana. Lona ngumbono wembukeli iSABC ede yethweswa ukuthi iphendvulela ngawo. Imali yesilulu lesibekelwa kushintshiselana nalamanye mave yakuleli yenyukele ezingeni lelisetulu nga$75.89 billion kulenyanga lephelile nyakenye. Lokwenyuka ke kube ngetulu kwa$72 billion lokwabhaliswa ngeLweti nyakenye. Tinzuzo tibikwe ngekubuka tonke tinhlangothi letibekiwe njengobe imali yangaphandle yenyukele ku51.8 billion emarandi isuka ku48.7 billion emarandi ngeLweti nyakenye. Kulondvolozwa kweligolide kukhulile kukhutsatwa kwenyuka kwelinani leligolide laya ku17.5 billion emarandi lisuka ku16.8 billion emarandi enyangeni lephelile. Imali legciniwe yekushintshiselana nalamanye emave isebenta njengendlela yokuvimba emaveni laseka kukhula kwelinani lemali yawo. Kanti-ke yelekelela kubhadala tikweleti kulamanye emave futhi yenyusa nelithemba kubatshali timali ngekuveta emandla ekwati kukhokhela tikweleti tangaphandle. Kanzi nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nelicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 16 rand 53 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 22 rand 19 cents. Li-euro libita 19 rand 28 cents. Lipula libe ngu 60 rand 37 cents. Ingomba yetabelo tonke eJSE yehlile. Igolide ibita $4,441 li-ounce. Iplatinum ibita $2,281 li-ounce. Oyela longakahlutwa ubita $60.70 umphongolo. Tikucala phoke talamuhla asiphindze sihlangane ngalokutako tikhona tesindebele ke kusasa kanti uma kubumbana insimbi yesikhombisa lamuhla ebusuku tikhona tesixhosa sikhona simo selitulu nanto zakhe uma sibuya ititolo Nzamba Maleng Hlengwane.
Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulunga lomhla sibuka kakhulu ke Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu akhombisa amahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la cishe ke impumalanga yelive njengoba lapha ku 60% kanti ke asimile ku 30% mawehla ikakhulu kati engwala lomuhle elangeni lakusasa nakhona masichubeka ngwala lomuhle asesekhona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 60% labele selikakhulu kati impumalanga yelive ngwala lomuhle njengoba likhombisa ke kumbonya ngemafi kakhulu kati elangeni lakusasa ngwala lomuhle kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke kuthuma kakhulu mabuka ke la ingcenye ke la yempumalanga ngwala lomuhle kanti ke ngahle ke kucubuka umlilo emadlelweni latsite mawubuka ke la elangeni lakusihlwa namuhla ngalo lomuhle kanti ke la naselangeni lakusasa sisekhona ke lesixwayiso sawu ke umlilo mawubuka ke la inshorala kapa ngalo lomuhle kanti ke la nekuduma kwelitulu kuqhubeke njalo ke ngalo lomuhle kanti ke masiqhubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani kakhulu kati elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza eGauteng etzawu lefana nabo Johannesburg lapha ku 29 eCarltonville kuyashisa ke la eFernaghen ngalo lomuhle nga 31 kanti ke masiqhubeka sibukela iLimpopo nzawu lefana nabo Musina lapha ku 34 kuyashisa 32 eThoyando nasePhalabula 30 ke la eBakersford ngalo lomuhle masibuka ke la sifunza impumalanga nzawu lefana nabo Mashishini lapha ku 27 32 eSkhukhuza 30 eMbombela 31 eCarolina ngalo lomuhle kanti ke iKwaZulu Natal inzawu lefana ke la nabo Vryheid lapha ku 28 32 eMnambithi 28 eRichards Bay 27 eDurban ngalo lomuhle kanti ke Eastern Cape inzawu lefana ke la nabo Malitswayi boKomani kuyashisa kanjalo nakona Jule ngayeke la 30 28 mawubuka ke la kuboCongce ngalo lomuhle kanti ke uma sichubeka sibukela ke la iWestern Cape inzawu lefana nabo Vredendal lapha ku 33 kanti ke eDlolilems 34 ePfort West lapha ku 32 kanti eMossel Bay lapha ku 25 iNorthern Cape ngalo lomuhle inzawu lefana nabo Springbok kuyashisa nga 33 eCalvin lapha ku 34 Appington ku 37 mabuka buKuruman lapha kuyeke la 34 kanti ke sifunza iFree State inzawu lefana ke la nabo Bothaville lapha ku 35 kanjalo nakubo Welkom ngalo lomuhle kanti ke Bloemfontein lapha kuyeke la a 35 kanti ke uma sichubeka sikubukela ke la sifunza ke iNorthwest ngalo lomuhle mabuka nzawo lefana nabo Tosca lapha ku 35 kanjalo ke la nabo Vryburg mabuka nabo Taung lapha ku 35 likhombisa ke kushisa ngalo lomuhle kanjalo nase Rustenburg kwehlele ku Potchefstroom ngayeke la a 32 ngalo lomuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube lobuhle.